megalayapost.news. Hadin bon singi bakawai kalau yang kalamat ya kecing bakrau namar kecing ban jong kecing duk jing kerdu hadu bakil hab an syatkan bon singi ka Federation of Kasi Jantia and Garo People umling sarkil hapo kecing lam usam la bandroi walang presiden rengkat kecing terlang bat ke somayunin lem bagit khot mata kasi kila lecha kesnong soma banno senyang dagi marbam mardi kum kecing dan bentalem ban kersan ya kete kloyeng kete jong ba asyik marak bat ke kongsunita rani badon ru arngut kikun bat kat kum kecing thu jong sketris uba turban lendo katai keluying kalamat sisya gijing bakrau nomor gijing duk jing kerdu bat kum kesnong kapan pau gijing sungu halor gijing simki hajong ka FK JGP umling sarkil ban sendai lem ya katai keluying leng baki marbam mardi ni kau ni siap ai ngu yo blai try kendrat kene kesini ba ni la yo kum kene kalat ban wani kedu ko kene ka longjing jong ka wei na ki longjing ba sing lam ong ba don sibun gijing duna ni ko senang jong ni te nikong nga yang ne na kaliang kesnong muskat krisnong nomor bangal yo tikit ba urang ba senong umlap re kene kesini te tagadau la pha nga bangan up nya mata kene program melengkot jong pi kesang te nikong seng ban pediang subhai pi gi dekat jong pi joka seng FKJGP nang kena po umling sarkong to ki bala wan sang ne kesnong te ajing saya nagaliang song yung community dia day berkene ke program jongpi dan ngisu penpau tangka jing songu sibun nak mata ke jing sio jongpi ya jing ui jongpi ya kene ka kamtam lagi kene ke longjing de kini ki arngut sijur berkunjung obat ki kun jongpi arngut de ki song ni ling garit de oi nagaliang kisnong nakapor support ni lai hakenku penpam ni ban ong ban hawi day ber kene ki skim kini kitero kin sayo siya no demot ban sinano dia kayi pakambah na mata juki te nagaliang junga gamdon sibun ban ong kene kapor te tang kejing kublai sungu yapi di parlok kartam lagi kesang kebekit nak mata kakia kesan jong ipada nam song ga kathan hi ba oi te ngai sungu yapi soisin nak mata kene kejing wan juki tang ne posnong jungi ban wan pe tam lagi kene ka longjing juki ni ki sijur abang kong nyemlak klem dai mu yo blai ani por berka sitensi ber kanong hidap dari sumelung habani poi hakane kesnong soma Jebo district ka bahabro dan plan ko konsumsi dai bangali lai khmat kanong jinlung mensim haba ngasem bat tungku mat khmat lai jong do ani por bagi semsha bagi mat sa jinjar du kena kata nagaliang yung posdan unit sungi juga FKHP soma lai unit kalau pesung pesam ini kinyat sini dan nagaliang jungi hawat nimla manai sibun andai tangga jingi snok tilang lembagi jingi trelang jong mimbar ge jungi nag jingi rap markliang jong mimbar jungi salak ban poi kumne mar kinyat kum mar bam ban kong dan nagaliang jungi seng nim som kliti ni aj budin bat kaweru ingin persangkat bala bikin sayarap kam hasu hakini kinjat si ban sawan la galiang habai dei kumno ban pen snal ne pen wandur ya galiang gesem hagajini trelang bergesnong e kam badang sa te tangita kinjat ngasung ban pusung sagoiru ngapa ban pusung ne lengba kene galat pathai kebor ba kum kinong mikmat dijungi ba pertabat ba keren nagapor supor hai kam por campaign election jumpi berkuat mengentiu di pait nang susnong jangla konsumsi berjala hiru kunjuk akan turu ingin nikmat bagian pai khmat ya ku gini ilong yin sisa i badon kam di jinyarap bat badihok benyok di jinyarap hakum gane kenti bat kapor ke bamta kum hagane kapor ni den kam bat ni frangsha di jinyarap kum ta kan ni kuat ban benyok lane benyok no hakino gino gila jinyarap yang bagi tenat sarkar ne tenat badai khmi bat pek kinong mikmat gisungi na takadaw kum keseng FKHP kamdei tahang ne bakay rap handai hakaleng jom jela bat hari kesi jentia ju na takadaw kapan poi sekum gini gilat thai kebor bang kwa amdei bang kwa ban ong ban kantiu yal jong handai jing kwa gajungi bang kwa ban peni baki pajba aru kide ban yui ke jinduna bagi jinduk kerdu gajungi bat ka kadaw jinduk kerdu jingi namar kilong yin sem jingi habaki tlot kiswai kijinjar
dari society kabamat ya ka jinjar dari imang salang ngajak menteri kasi jumi ka hiardor namar kata kadaw miso dengan tu saisin ba kum kene kapor ni ai bleru erpang ya ki rong basnong balai don bentalang Megalayapost.news